Zdravo svima. Ja se zovem Anastasio Sijatro. Ja sam iz Gričke. Imam porodicu i mnogo prijatelja u Srbiji. Živim 3 godine u Novom Sadu. Ranije sam se osjećao loše jer nisam mogao da pričam sa prijateljima i rodbinom. Ali ne i sada, kada sam pronašao NS Pro Group. Kod njih je veoma lepa atmosfera i dobre nastavnice su mi pomogle i sada sam srećan što mogu da pričam sa porodicom i prijateljima na srpskom. Sada znate, NS Pro Group. Za mene srpski, a za vas možda nemanski ili engleski, italijanski, grečki ili španski jezik. Za bilo koji jezik koji želite da naučite. Uradite to. NS Pro Group. Γεια σας.